serving my Lord, getting all what Jesus said from day to day. Mine has told me what do I get in serving God. I'll be worried and I'll be sorry throughout the years. And then I cried and cried and cried, thinking of when I revealed that joy and peace He gave to me. Daily all my life, I close my eyes and then I feel that the truth God is really real. And Jesus said in simple words, they stay with me. Now I receive and feel the joy and victory. For Jesus said, I'll be with you from day to day. I am singing, my heart is singing in serving God. He is risen and He has risen in my heart. And then I cried and cried and cried, thinking of blessings I received, the joy and peace He gave to me. From day to day, with all my life, I close my eyes and then I feel the touch of God is really real. And Jesus said in simple words, then stay with me. Aman na iti ako ta, amin tayo to nag-ikahiti blessings every day. So we have also to do our part to give our thanksgiving to our Almighty God. Pakalastas na ako na ko. So puro lang napipintas, dagiti nakita, dagiti bisita tayo, kas na kumati urnos tayo, kas kumati uray nung datayo ijay kat nakita nga urnos tayo. Naubon nga kwentas. Wan nga nakatatakder kayo ijay, nga uray pagtutugawin kayo, kat maliyo nga kaya. Handa kaya't mamiss the moment. Isod nga po nakakabsat nga for the first time in history. Long time ago in Bethlehem. Yeah. Ngayon nga, inpakita tayo, DJ, ayat tayo, iti dahito nga grupo, is dahito yung acknowledge, iti spirito, ayat nga kapsat. Tikuna na nga ikat, anayin tayo. Sige pay, sige pay. Pay diay. Bawal pay ti bumakasyon. At damot ka lagi ti surusurat, nga naipay ka nga sumbat mo apay, ayat nga kapsat nga kurang pay. Dahil nga kinagagat, panakitin nulong kayo, itira lang nga ito nga grupo. Tapos nula unay, ayat nga kapsat nga nagsayaat nga simangkod dahil agal nga niya. Ang nga importante no sino tinagmula, no sino tinagsibog. Importante. Gamin at angay kada tayo nga tao, di kayo nga nagtumangay ka. Apay nuhan nga siya, adati kasta. Utang na loob. Uray pa dito unag iti kapilya ayan nga kabsat. Ada na ito nung kasama. Siya kinangiro di kita. Isungada. Tuloy dalaang. Yan. Kasi dahil nga banbanag ayan nga kabsat nga mapukaw. Iti may isa nga tao. Nga nakurang ti pan nakaawat biyangan iti pan nagpamati. Kasi kapuna nga nadamang mga tayo nga kasjay. Ay good. Ikabil tayo day muna nga balikas. Pakawan ng ida. Pakawan ng ida. Ida ako kahit alam ito ha. Sa samin na. Sa kasilima. Ngamit ibalakad ka na kayo. Ikat tayo ito nga. Kabsat, bagay anyo. Hindi ka
ka na tayo kung iti kinasirib. Kung na namanan. Mamin ano ka lang day ko yan. Naman niya nga sirib, tiyada ka na tayo. Dati nga sa lutsod, ayaw niya nga kapsa. Kung na iti surat nga, hindi ka na kayo iti resik, iti sirib, iti Diyos. Iti resik, iti sirib, iti Diyos ka na tayo. Yung mitat pa, kinasirib, kung Talsik. gamin. So nga, amerisin tayo kada iti pagbagi tayo, no anya dayto nga kinasirib nga da kada tayo. No kinasirib nga baling nga magulang, wenno magulang na magulang. Siya ito nga sa. Kat ada kada tayo dayto yan. Ta anyaman nga arami din tayo, nagan tayo. Ngayon ada nga inted itinaganak tayo kada tayo tapno makabigbigan iti Dios. No kunada nga Ophelia figurasyon dayjay. Kasto iti ugali na dayto eh. Dayjay ngay inyasawa kayo iti Diyos. Nga matabbaawan, itinagan iti Diyos, no dayto nga nagan madadaol. Panpanunutan tayo ayaton nga kabsat, saan nga gaputa, ang tayo nga kaya't ginagan tayo tanabang set. Kat awan kapatpayan na iti sa kunganan iti Diyos, saan? Kadagito nga nagan tayo, iso dagito iti simbolo, iti panakiasawa tayo iti Diyos. Garod, ayatin nga kapsat, an nagan tayo, dahito nga nagan nga intad kada tayo, dagiti naganak tayo, kadagito dagiti maisurat, ijay libro iti biyag. Isot gapon nga, anyaman nga arami din tayo, anyaman nga ginalutam dito rabaw tilaga, ako na nangarod, isot tunot lang tiwarwaram ijay langit. Kung ruot ko nga, takmungan niya iso nga makasali. Ijay mula tayo, ayatin nga kapsat. Kapuna kaya't na ma-realize tayo, no anya dijay patag, iti may sa, kada tayo. Sakbay nga, mapanak ijay Kapitulo 5, ang pangatuak man ijay tinapayat nga wagsat, Galatia 4:21-23. Ijay awanan ti pag-asa da, nga agkaroon iti anak. Isut gapuna nga nagputot ni Abraham kini Agar. Dijay katulong da. Ni Sarah isuti tunay nga asawa. Ket ni Agar isuti katulong. Kapuna ta kayat gagkaroon ti anak, inpas nga ni Agar, ti putot ni Abraham, pinandaganan da ti Ismael. Daytoy dijay anak iti tagabog. Ni Sarah milagro ti panaganak nata hanon nga grigregla. Ket ni Minuposan. Abraham, kakabsat, laklakayanan. Awanan, imposible nga, karong tikutot, kuma. Ngan, adalata, itinaypas ngay kadakwada, isu ni Isaac. Isu na ito itinagsubukan iti Apo, ni Abraham, nga kunana ngay, sakat mo ti anak mo, igay batay, tinataligagayan damiman. Kat idakon mo, kunana, nangalay iti imo ko, ay Tayo. nangalati patadong, tapno ibukbuk na kumay ti dara ti anak na ijay bantay. Ngam iti aramidon na, gapu iti ayat na iti Diyos, iti aramidon na, anak ito na iti Diyos kinyana. Di ka nadal. Kata, kada tayo nga mapaspasamak no, mapasamak kada tayo iti dahito yayato niya kabsat no, nabukbuk anak tayo kuma, kat ipaidatong iti Diyos, kada tayo, kabailan tayo niya ka. Kada kami nga awan anak na, ako kami ang mga sumbatan. Ngam no, uray awan ti anak mo nga literal, no agad di pa nang ipatid mo ti pada mga tao, amom di kayat na nga sawan. Kata flashlight tayo no anya nga kapututan, itinagapuan tayo no anya tayo nga lahi. Iso day jay ag false, ijay sasaon ngay nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Nga mabalin kumamot, nga saan, nga absat. Iso nga balbalakadan na tayo nga rodon nga agbyag iti, panagpatagabo ta, nabaybayagan nga inala ni Moises dagiti tagabo ijay kwan kakapsat. Isud gapo na nga nakalaya tayo. Una na pengor ti adal tayo, nagatang tayo ti may isang mapatag, pagtayaw tayo ti bagi tayo iti Dios. Apay nga ita di lang ay pay pampamayan tayo kadagiti bagbagi tayo. Dahil sobrang ay minsan nga panangilala tayo ti bagbagi tayo, makadadaan mo lang, makabsat. Kasla kumbaga siya, naglukmugak ngay ko, tepo ko, nagdridyo sa klatan, dinataya mo tan. Ay, danong pakada na, mo na nga kurento sa is. Na intiti parlante ko na